allin punchay sapa ujnikichikpaq. Kunandia devoción matutina sumaqta parlapeawas pakasun imaynatachu sapa ujninchik gracias taqona tiyan Diosninchik tataman. Noqanchik kanchik wawasninchik icharis mana chayllachu chantapi siervos hina kaypi hamunchik munasqa kuyamasi. Chayrayku kunandia ñawirispa kasun maychus kasan kay karta Colosensesman. Kinsayuq chantapis chunka tawa chuqllasqan, chunka phisqa chiqllasqanwan nina hinata. Astawanqa munakuywan pachaywan hina pachallikuychik imaraykuchus munakuyqa chay tukuyninta uqllanwan sumaqta tukuychis. Cristumanta hamuq sonqo tiyakuyqa sonqo kichikpi nichun imatachus ruwasqaykichikta imaraykuchus uq cuerpolla kasqata wahyasqa kaykichis ajinallataq kawsakunaykichikpaq hinallataq Diosman graciasta qoychik. Tukuy imata niwanchik kaypi ichari kuyakuywan pacienciawan pero tukuy imata ruwaspaqa munasqa hermano hermana graciasta qoychik Diosninchik tataman. Ari chay gratitud chay graciasqa ama faltananchu tiyan siminchikpi porque noqanchik runa hinasqa parlapeana tiyan runa masinchikwan mana sapanchik kawsakullasunmanchu ichari pero chaypitaq niwanchik tukuy ima qan ruwasqaykiqa graciasta qunayki tiyan. Chayqa wiñachisonqa, chayqa creechisonqa Diosninchik tatapi. Chantapis chayta qanqa ruwaspaqa reconoceyki mas katiniyuqchus kasqanta Diosninchik tata. Devoción matutina nin ajinata. Sapa ujninchikpipis chay munayqa wiñanan tiyan. Chay wiñaywantaq noqanchik ñawpaqman lluqsiy atisun. Diosninchikqa askamunakuwarqanchik chayrayku Jesucristo wawanta apamurqa kayman wañunanpaq sapa ujninchikrayku. Chayrayku ama qunqaychischu. Paz tranquilidad munaspaqa qankuna tarikichik únicamente Diosninchik tatapi. Creespa, ñawirispa Diospaq qillqasqanta chantapis nillawanchiktaq payman graciasta qospa. Qan niykiñachu kunandia Diosnita tay gracias anchatataq qan cuidawayki nispa mana chayqa kunandia invitayki kusqa mañakunata umuykuna. Diosnita tay kunandia aska kusisqa kayku porque qillqasqaykipi tariyku esperanzata. Chantapis kunandia qoyku graciasta qanman Señor porque kawsayta wiñayta qowayku sapa uqniykuman. Mana chayllachu kaymilla yonqoywanpi Señor kawsallasaykupuni chayrayku graciasta qoyku. Hinallataq kunandia invitayku qanta Jesucristo wawaykik sutinpi kawsanaykita kawsayniykupi vidaykupi Señor. Chayta mañakuyku watejmanta Jesucristo wawaykik sutinpi. Amén.